Otin kwan me chukul Cura ametie Lira City East Division tida tich charachel kere choron opuonye yunge choron owobe retoko. Ajoli Yubame News Today Ilau News Channel. Choron man orete ichiu kihu idiwor ente diku mechiario abuokop me puonyere me Lira City Dr. Jaspher Abura obino ngwesho ichukul kunasha karachel kere won company amebino tiyu tich me gero choron anyien dang te miyu tishu ko ichie iwel me million $20. Utela me chukul otero tiala me gindo tio kwanyo meneno ni kwano meda nyim akari kunu bedi choron utina wobe dong petie. I mean interacting with you normal. From tomorrow, from now, how are they getting that service? And service no like by 10 days more toilet to the contractor binu me and inside the car me could be by tomorrow no to check here me to ne be hamete chora to me eto tinowa podwa ko pachu bien ticket Latrine me no be the staff Latrine chai unendo ni poto ko tino pachu bien o tinowa min me de kwan mi o kwao no puonye ko tie na metie ilayo puonye kwata so puonye wek staff Latrine no tinowa mabeda wobe ko tie meanwhile no ti me mantie wore nyim ka tum e ka tin chak tikele ginadong anatia kwayo atieni jo contractor me abino me gero mirti wa tich alobe kede standard me wek kodi gina me otimere ni pedok no ye akobeni anna chalo management obino neno ni wano lobo ko tich ametia tijeni da teneno ni tije to the standard me wek konyo tinowa me wek kon don me Cura primary school Otela kero tedero mogo obero penyo ngome Lira City unuotia koro ame kong choron otino rete eka to chako bich gero mena nyen gunu tiedang imieha me mwahalim man. Kunu keri budget $1,200,000 me gero toilet i Cura primary school. Eti chawane amatelo katikeri wu aduong menwongo ni $1,200,000 wachada potio. Peda ngogero toilet orki ken. Eti chawane amatelo ki toilet ya mo reto ko. Na gina moti na miyo ti chere dong pe. Yomi ya dong pe atida penyo ni. Gamente wa me City East atia penyo gini $1,200,000 wa me wana binu keri budget cha tikwene. Kien peda otiu. Peda atia neno ti chere mo orki ken. Eti chawane toilet yu reto ko. And to my surprise, I tell when you need your conny, you don't have tea. The toilet, D. Jachako con your toilet, D. Jachako da dogerco. I did up and you need new chin, what your bo, $1,000,000 what your Najutia kilometric, ni yati sauce or make Kakanor doka jokwan chin a year. A matia lucky yap a yum. Piano piano poly school at a toilet pair. Oponya peramrebo toilet kerotino. I'm out in war, I'm going to see war. Kun komni toilet washero ko cha pare o do ti luor kira mai gwak tina bo toilet bino ya di ko ta rin na school bino mo ko tina wa ko ko no toilet ti washero amai gwak tina school ang cheta kitama eri ko o kwacha tieni luar long har sel kere government my cities ni do ya wangi pien ko mai ponyere pero wora nyim ka toilet ti school budget wa memo atunia rio rio de wana binu kero $1,000,000 mai ko toilet
ke school Cura ya no ne ni toilet ke tie chen na sha po binu ker ti nya ka chan I want to following your car long what officer my officer town clerk agam da no penia bare no ba ko ba ko cha tando ne na ena ra ri ko nyal ge ma cha gor wa sher ko mandong chak dik ne no city education officer yung ani kube ka secretary teacher ringu kun binu mo ko ni toilet don ja chako ge bi hini ame man luor na tieni tino chuchok nya bon wen na war tutu ni tino reporting aba tieni agwa har ni nya har ni be ya penya na interacting kre teacher ko ni na me no ponye tiu kare bude gini jale tina wo be mo tie chon na no tina nya tiu kare gina me de teacher kare don kwacha tini teacher me ko nyo mo chi her pier ni contractor dango ke do bi na site pingo timer ni ticho mio tiye mo yor ka ticho ta mio tiye tich me million pier yo kita meri wano ker kede mo nyo budget be dog bin tich kwara pi mir mero ni chen man dushu Cura e wang chawane tie kedo tino ame karo tutumia chel imia biro ko kedo puonye piera rio wi achel ento ti kede peku kene apol achalo ba nok ka klashi me kwano tino nok ka gibedo utino ame mi utino kene bedo ping kare chel kede nok ka wudi buru puonye ame mi uduongo puonye buru oho gin abishel kiken ametia buru idi school anyuala chelo tero ni rom me karo tino ti ping achala duogi me peki apol ame ono chukul man oko primary wana tike de feka pol di Cura wakan me achiel ye wan puonj pete ramitena wa tieno puonye wa chikan piera rio wiye eto puonja me buru chukul kan tika puonja bit me ario obedo kopi kom class me wano binu temo yele ya chala wano nywal tigiru gere tu eka me adekere wani di chukul kan kare imwaha utino wa kwangi penywan ponuo adug akartena be terati wanna mo beru nywal me kan wana tikide pekka pol eka eni kopikom adu tini ni toilet te porro kede pengi unu jama pola meture meteno chaki en toilet te worri bay ichangadgi jama medung mite pikom me kwan me chukul akaro mer classes de tinen wuni wangu eka chena me ochola chala ba chukul dokko paao kede wudi tiu paao kede wudi oponya de kamete buru kede aho ame ginno buru kede aho eka ponyo kene ni ginno nyono galli anyona eka to bino gini chukul ame chao kene no tuna me chao me class potewonga peti wai no karko ikomo tino piera bor wi adek kamo penyer kede peny me kato primary man primary living examination PLE otino piera ngwen wi ario ena yo nuo grade me ario eka grade me achel tebedo ape Pilau News Channel Nyaberu Denish Ongora Lira City